Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takip mesra surya acara tasawuf versi baca-baca memena pesepule panganga Ridwan channel 65 mamare padang kamana kinala pak baraka pak kamase pule pang Allah subhanahu wa taala na padang kamana kinala ngaja pajapanga ngadisi-disinga tentuna di acara tasawuf versi baca-baca memena pesepule panganga Ridwan channel 65. Adek tolong untuk sini seserap ya purai sakrapi pengangar Ridwan channel 5. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih seserang mamari pengangar Ridwan channel 65 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Adek tolong untuk seserap kuda pernah sakrapi ajak tolong seserap sakrapi pengangar Ridwan channel 5 mamari pengangar Ridwan channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk para donatur ya premak bereku tentu na pengangar Ridwan channel 5 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sereng nasa papa berita permaniak bagian ya berengat tentu na lo rimaki gunangi mamar melep-lep dalet ala pengalau subhanahu wa taala na padang kamanaki tentu na mak bere pemer di pengangar Ridwan channel 5. Jadi untuk sini serep kalau mak bere tu mak pemali tentu na lo mak donatur ku pengangar Ridwan channel 5 ajak total lupa serek kirim di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 48810102390153. Jadi pak calling nomor rekening sesereng atas nama Ridwan di nomor rekening 48810102390153. Jadi mamar lebih dalek tak sesereng laki pengelola subhanahu wa taala nangka mana ki mak bere tentu nari pengangar Ridwan channel 65 sebagai donatur. Jadi untuk sini sesereng kasih sereng elawalaki hari itu baca-baca hari itu baca-baca Pak Japi Jambak Darah Pak Mega Malawi jadi laki Pak Japi Jambak Darah serang mamarina laki Pak Baraka tata carane seserem malani wae ya wae si kaca sereng napa tatarik napa serta ketelun napa tawade cing nyawata apa nasabaya pada majap pitawa ece de sesereng jadi puna kro sesereng tapada cina pas sedang pura kro tabaca ni sesereng mak kedae. Bismillahirrahmanirrahim. Nurut cela asemu darama soloe tahako murewa simulamo datu si buang asemu najisi larie mutaha murewa simulana ikomua na iya malaikat japi ko Allah ta'ala papaja ko barakala ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak koling kepemak baca-bacaan seserang maka bacaan seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Nurut cela asemu darama soloe tahako murewa simulamo datu si buang asemu najisi larie mutahamu rewa simulamu ikomuana ya malaikat japi ko Allah ta'ala papaja ko baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi anar seser pura tapi nuni seser mamari nak baraka pura tapi nama mamari tahan seser nadik na jambat-jambat na pe mengatau jambat dar sesereng mamare na laki pak baraka oleh Allah subhanahu wa taala. Dan tentunya saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya rekum kada tapasal seserna sahabat to biasa ini tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Mapa mulai capa gemel itu capa jeta letu capa gemel melok dampak kamar raja kum kada tapasalah. Saya selaku admin undur diri dan minta maaf sebesar-besarnya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.